hun masalama khan benin kal suan le tihsual te soin video kan bot saya ka video lo thlir tu then khatten benin thlawang lo hawin a hauh sakna te hi tihsual ani lo ve ti in bible bung le chang then kata hauh sakna le mal somna khan don tur pathian en atiam te anon ta lang boka a tihsual tak tak ring lo le do ta inpuang do hiya la ngai na comment a bok eng po chuni se ama benin ngein rawngbawl na local pui thin dan chungchang a soile a hun liam to nuwa a thil ti dan a inchhirna le ngaihdam a dilna thu ilo ngai thlateng he a inchhirna thu a soina masa jok hi sangni som pakwa ami to khani a video pumpui hi en thu a oma a poimo lai run kai toy ani benin thu soi chu voin hian kadam chu nga awei khatnan he thu hi ka soidon ani tunwa bible ka chiar chen le nu hian kumsam ni liamta bible ka lo hriat thiam dan thin nen khan ai nang talo ka thulai pui ka theology hi tidanglam ngain alom ta ani kan thu soi thin tam tak kha chu kan ngai thak do zong le minti hadam song song thei tu feel good message ani bera engtin nge kan hausa na kan ti pun thayang ti ta kan tui pui thin ani ma se tu na chuan ka ban santa poisa chung lut rui tura inti fo mai hi pathian poisa na ni ti ka ria kan rawngbawl ti thon op thei tu lian tak alo ne tunjina chuan tu ma poisa ka dil to ngai lawang chu chanchin tra hi suma lei thei ani lova pathian mal somna te po hi lei thei ani lova pathian atanga chuak thilmak le ro pui miracle te po hi lei thei ani heglo heti hian prosperity gospel akal pui thin chu du to lo le ban santa angin ain soi ani kamsani somni pali april tha khan youtube channel pakhata hian darkali zeta sei video upload ani he video boy pui tu chu mike winger ni in pastor na ban sana christian kalso te zir chenga ronpuang chuak thin tu ani he video hian benin kalso na sang te aron ta lang ani a hausa na sa takte poisa akon khom dan te atu sei lok thleng dik lo te ati dam rawngbawl rin helom dan te chipsiar takin aron soi benin hian he video hi alo mu nge ya youtube lama thu thlanin he video hi copyright ma chuanin ti bo sakturin angena nimasela youtube lam hian dana kal love ti in voin thlengin he video hi enthein alom ani mike wingeran aron be nu thlale che me sani sumni pali khan benin hi kumna nei ani eta hian sani som pakwa lo ti tongin athil tihsual soina le ngaihdam dilna aron puang chuak le ani heti hian ka hringnun ka chuile thian fin lo changka kalonga thin khopa pathian in min mu ti ria kalo hret te kha alo ni hau lova ka tu soi lok tam tak te kha pathian atanga chuak ani lo ti ka sai du ne hun liam to nu khan kirle theini ta se siam thadu tam tak ka nei tin benin hian a soya heti hian soi chun zom zelin tunge fam ki mom mishing pakhat ve mai kanesia thil kalo ti solta ka ti sola hian mi te ngai dam na ka dil ane tunwa chuan bible be chan tlata kal katum kan ministry rawngbawl nan sum thokhom tura kanin nge ani poin bible in tituramin tiang zulzui chawin ani tong ti in benin hian a soi mission puiting le ro puizia te zinga mi chu kan tihsual ngaihdam kan dil theina le ngaihdam tu kan ni na hi ani benin point puitling takin mi ta hriata atihsual pomin ngaihdam adil ta ani hi asim tak tak tura ngayang hausak hi sual ani lawa tangka sum ngai na te ro chu sual tin reng bul ani thung nuam satakanun hi sual ani lawa sum kan pathian thu tak kan theigil thak ani ro chuan sual ani